Assalomu alaykum tuğanlar, qandaysыңар? Sizler менен базарга бар. Суббота 25 январь туğanдар. Реалдуу баалар Жалалабадтан тартып силерге көрсөтүп беребиз. Ургачылар экен. Канчадан бол туган? Туган. Билбейсиңби? Майли. Туғандар, лайктарды bir-birden басып тұрыңыздар каналға. Басып, каналға подписаться қылабыз. Ана реклама бойынша номер шығар, қайырлы бересіз. Сату бойынша. Қанша бол туған? Өкам. 49? 59 еркек торпақ екен, 59 мың сом болып тұр. Туғандар, Жалалабад, реалды балар. Ургачы. Ава торпақ қанша oldu? 59 мың болды, ба? Уйчу? Yine bal ekan tuğanlar. Nasıl? Aga kança oldu? 110 bin balası erkeği ekan. 110 bin son bolup dur. Atayın sizlerge tuğanlar. Bazar Oğuz'daki bağlar tartı bereriz. Bu yerde bağlar real dep aytılат. Kança oldu tuğan torpaq? 40 bin son urgaçı. Bular şaka kançadan болып kaldı erkekler? 75? 72'den болып durumda erkekler. Nar kurgaçı 40 bin son болып dur. Ava kança oldu boz? 55? 75 mi? Boz ekene jakın. 75 bin son eken. Çoğun buka eken. Akalar bukalar kançadan oldu? 110 değil. Kança oldu aka? 235 lira. Kança oldu? Bilbeysin mi? Bilbeyim değil. Sürüyoruz tuğanlar. Bizimle bolup turunuzlar. Buka. Aka kança oldu buka? 118 bin son bolup tur. Bunlar bir eken. 118 bin som doğan gördüңөр. Жалалабадта туғандар негізде реалды балар тартыш өтө кыйын. Өзгөндө билесиздер оңой. Эркек торпактар 70 bin сомдон болуп турган туғандар. Канчадан болду ака? 290 turdu doğanlar. 72 jarımdan bulup kaldı şunda. Dette 290 basa. Suraştılandırıyoruz doğanlar. Reklamalar boyunca nomerleri turab, hayırlı öresler. Mına urgaç torpaqlar eken. Kançadan bol tuğan? Tuğan? 50'den. Urgaçılar 50 bin болып қалыптыр туғандар, шулар 50 bin сомдон. Urgaç қанша болды? Атыстар. Қанша болды туған? 108. 108 болып тұр бұл. Нолар. Герафорд қанша болды ака шул? 97 bin son болып тұр şu. Al şunu da yapasın yere. Жақта майда torpaqlar, avalar өтіп кетейлі. Қаншадан болды ака torpaqlar? 66 болып тұр, 33'ten болып тұр азырғы torpaqlar. Негізілі torpaqты 50 bin деп отады туғандар. 50 binге uydu da сұрап отады. Қайсы бірін аласыздар? Комментария жазып. Өкам қаншадан болып кет? Жақшы да еркеге бар, а? 46 bin сомды. 46 дейді. Бары 46 ұқшайды. Бұларам 46 ба? Өзбекстандық практика ғой. Мұны кішінелер 46-дан екен. Чоң арылаштан кетіп тұр да бұлар. Өзбекстанға туғандар. Краскасымен көрдесіздер. Қаншадан болды бұқалар? Аука? Bilbeysiңер бе? Мәлі. Қанша болды? 85 bin сомдон болып тұр. Шылдар. Көрініп тұрғандар.
Hunarcı. Qancha oldu o Hunarcı? 61 jarım. Qancha oldu? 61 jarım deydi. Siz surap ulantırıyoruz. Qirg'iz elim biz menen bo'lib turaveringizlar. Tartish qiyin bo'ldi negizi. Erkek torpoqlar ekan. Qanchadan bo'lib qoldi to'g'an? Alдағы bilay surachi. Bilmaydi ekan bular. Cho'ngdir. Aka qanchadan bo'ldi bu qalar? 83 jarımdan. Arkadağı ham sizdenmi? 83 jarımdan bo'libdi shular. To'g'anlar. Qanchadan bo'ldi aka? Qancha? 83 ming so'mdan bo'libdi. Erkek qancha ketdi? Urg'achilab keldingizmi? Ha. Qanchadan bo'ldi? 83 mingdan bo'libdi. Jana torpoqlar sheri ekan, erkek. Cho'ng ekan. Qancha oldi aka? 150 ming so'm bo'libdi bu o'yin. Oy 150 bo'libdi bu. Bo'zlar jana bozor ichida da tartganmi? Jaqin bo'z o'xshaydi. Ha, yana balavi. Ha, tug'ilib turdi onda. O balasi ham chiqdi.